Shalom, selamat pagi Bapak Inang nyolongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan siganu pari bata bani panurang sogot nyarion. Pasada hita urta martonggo hita. Puji-pujian terima kasih isombahkon uhur nami bamu Tuhan bani panurang sogoton gok ibagas malas ni urhanami. Manjalohon hinabui ni pasu-pasumu. Ibagas parguluhan nami siganu pari. Pasu-pasu pardagingon sunai age partunduyon. Ase bay nasihol. Ibukah kanami, horja nami, aktivitas nami sa ganjang niron. Undos maha nami tong-tong hubagas tanganmu. Maritegoran nakmu ton Yesus Kristus Tuhan nami jalan merapakon tonggo nami. Amen. Bapenang nyolongan ibagas Tuhan Yesus Kristus, ijape na siya marianan bani panorang sugot niyon. Nabu isi sehanami marhitehon ni channel YouTube on. Regapan sigano pari bata sadarion Selasa tanggal sia Agustus tahun 2022 tersurat bani buku Sadaraja-Raja bindu 10 ayat 10 nama katahon sonon. Ia nitak ibagas hudonai seng rabois. Anjaha minak na ibagas guri-guri ai seng rahurang. Romban hubani hatani Jahoba na hinatahon ni marhite si Elias. Rigapan sigano pari bata nagabe onjolan ni hapor sayon tabani panorang sugot nerion. Aima hata nene bata nagabe pamujungi bani namasa bani sahalak. Inang nama balu ihuta sarfat bani panorang ijia. Na ija sasitong ni ibagas hakurangan ni ia mananda diri ni jana ay mamambahen ase bani mukah ni seng tarjalosi aha na hinatahon ni Nabi Elia hubani halani domalohean Nabi Elia jana ipindo si panganon humbani. Tapi marhitehon ni hata ni nebata na ipadas Nabi Elia hubani inang nama balu ay pos uhur ni tenger uhur ni gabe ipatalar nebata do tongon pasu-pasu ni hubani inang nama balu na ihutas sarfat ay. Aima nagabe gambaran huma ibagas parguluhan ta sigano pari. Gati tumangdo hita mandukpa kon guluh na marhakurangan. Jana rasi patah humani iparalat hita jana ibain hita do huma alasan ta halani hahurangan ta ai ase lang makorjahon harosuh ni nebata. Ase lang mandalan kon hata ni nebata. Marguru hita bani ahana dop ihorjahon inang nama balu na isarfat ay. Sasitong ni sedo sonaha ia manjolong, sedo sonaha ia mapartahankon ahana dong bani ay naman jamin parguluhan ni. Tapi sonaha hasir siron ni laho pataridahkon idop ni hurni hubani Nabi Elia. Sonai mahumani nebata patalarhon idup ni hurni na bagal hubani inang nama balu na isarfat bani panorang ay. So nasaksiyan ni hata ni nebata manobut nitak na ibagas hudon ni inang ay seng rabois anjaha minak na ibagas guri-guri ni inang ay seng ra hurang romban hubani hata ni Jahoba. Ay maase bapenang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Bani panorang sogoton maningon duhape totap ididah kita. Bahasa pambalosyon ta bani hata ni nebata. Lang ongga ay si soya-soya. Kesetiaan ta laho paluahkon aha na dong bata. Ijay duhape nebata sandiri homani. Paluahkon na dong bani ase gabe dihut atape gabe parupe hita bani ahanadong
bani nay bata. Ay maase ibagas panorang sugot niya riyon. Porini PHP ni, idopa kon hita, situasi atape kondisi na marhahurangan terlebih ma, pakorhon ni pandemi COVID-19 siya na nuan lape marna salose, jana berdampak krisis ekonomi ija-ijape, idopa kon hita, hujape hita lau. Maningon do HP ni tenger uhurta, bahasa lang aha na ijolom hita HP ni, na menjamin perguluhanta. Tetapi hapor sayonta membalosi na bata, tenger ni hurta, mangondoskon haganupan guluh taon hubani na bata. Aido tene nagabe jaminan bata, bahasa seng anjay ipaturut na bata hita. Marhahurangan lohean janah mangguluh sia-sia. Tapi sanggah tetap kapeni hita, ipatalar hita tongon tenger ni hurta, isaksihon hita hapor sayonta hubani hasomanta, marhitihon ni nasirsir hita tongtong, makorjahon horja paridop ni huran, marholong ni uhur hita dopak hasomanta, tenger ma uhurta, ijay mahomani na bata, patalarhon idup ni hurni hubata, patalarhon holong ni hubata, patalarhon habagalon ni kuasani nalaho manlinggomi hita, masarihon hita, ibagas haganupan situasi ni parguluhanta. Amen, martonggo makita. Ajari ham hanami tongtong bapa, ase songon inang namabalu na isarfat ay, jupah kanami ibagas parguluhan nami. Pitah sangga ibagas si pambalosi hanami, janah tenger uhur nami bani hatamu, ijay do tongon Tuhan, ipatalarham humani, habagalon ni kuasamu, laho manramot kon guluh nami, laho pasirsirhon na purluban nami, rosi laho masukup kon haganup na marhurang ibagas parguluhan nami. Halane Tuhan, langkapeni ahanadong benami, nabuy mambayan hanami mangguluh, tapi pita idup niuhur, apa kehadiranmu do tongon Tuhan, ibagas parguluhan nami, mambahin buy basah kanami, maluah kanami, umbani bagi-bagi ni hahurangan, nadopak kon hanami ibagas guluh nami sigano pare. Asi ajareham mahanami sa ganjang niya riyon, asi tetap martarima kasih, bani idup ni hurmu, bani holongmu, nadop yusehon ham ibagas guluh nami sigano pare. Marite gorenak muton Yesus Kristus Tuhan nami jalam rapa kontonggo namion. Amen. Idup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus, pakon holong ni ate ni na bata bapa, apa persoran ni tondoy na passing ma, na makasomani na siyam haganupan. Amen. Oras bat taganupan, bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Anduhar matongon, idup ni hurni na bata na mangguki parguluhanta, janah kita pe lambin setia mahomani, makorjahon hata ni na bata, terlebih mangindahi harusum ni na bata, bani ganupan situasi ni dopak konhita bani parguluhan taon. Shalom.